Nā, hea i ki tētahi rangahau hall, toko maha ke ngā Māori ka mate i ngā momo mate pukupuku ka tāia te karo, tēnā i te iwi Pākehā. Ko ngā take i pērā ko te ngoikore ki te hopu ake i taua mate i mua i tana horapa haere, me te kounga kore o te mana tiaki i te tūroro Māori. I kōrero a Manawa Rights ki tētahi tūroro mate pukupuku i te rānei, he tohu nui āna ki a tātou. He whitu te kaumā whitu tau tōna pake ke no whāngarei. I had to come down here to Auckland and go for radiation treatment. I pau tōna hau i aia o mana ki te oneroa a tohe, nā wairā ka mea tana rata kei aia te mate pukupuku, repe tātea. I tere tonu tana whai rongoa. Oh, my grandkids and my great-great-grandkids. Oh, no, would be able to give them a piggyback around the place. Hei tā te rangahau o ngā mātanga mate pukupuku o ahi te reiria, ko tahi o ia whāparurenga Māori i mate nā te mate pukupuku, he mate i tāia ai te karo. He pūrua neke atu ki tērā o ngai Pākehā. Māori present much later and much sicker, so it's so important to access good primary care. There's a lot more life to go, in my opinion, that they think that their life is finished. It's not. Tuia ki tērā hei tā te ripoata o te tari hauara o Aotearoa, he toru te kau ōrau neke atu ngā kehi tūroro kāre e eke ana ki te taumata whakaora i te wā e tika ana. Nā reira ka puia ake te pātai mena kua tāi te wā me kaha ke atu te iwi Māori ki te rapu inehua, hauara motuhake. It's actually getting in there early that's going to make a difference, and whether you have health insurance or not is not going to make a difference. If you do need help, don't be whakamaa in terms of trying to get someone to help you get the services that you need. Kua mārama te kitea, me kaha ke atu a ngai Māori te haere ki te rata. Go and see the doctor, mate. Go and see the doctor. Me whakarerea hoki e te tari hauara te pōhehe, mā te tikanga ko tahi, te katoa e ora pai ai. Manawa Right, te karere.